Ke Environment Coordination Committee Elaka Sutnga rungkat bagi bor pulit ke East Janta District ha ka janmit jong ka arpusantrik naiwing arjar arpwe kila let khang ye kwe ka karkhana ko kebedon ha 100 kilo namar bakala turikam bean claim ke jingyo bor Laong baka kerteng jong ketiga karkhana kadai ke MSRS Retro bat kala turikam claim da yo ya ka consent to establish but consent to operate na ka sarkar Nakaliang ke Environment Coordination Committee kalai thu bahadin ke jingyo jingtip bakati ke karkhana kala terikam bean kumta kila pentip syaki pulit bat ha ke jinglet jurip jengki kila lap baki brio hapok ketika karkhana kidang ya thang bahaya udewyong laong ru bana ke jing thang dewyong kalawan ra ke jing sma jongkal air ke bamla sha Ustrop di lagi arah mah? Hah? Ustrop di ini salah? Hah? Itu lene pregato. Jauh boleh dah lalu tu.